kuzo zonke indawo la nilalele khona. Ngibingelela nje abazalwane bonke abakhona, abantu bonke bakaNkulunkulu abakhona abaphila emhlabeni wonke olalele. Ubalekile, this message is for you. Ngibingelele ke nakuma followers ami Nkosi yami. Hey, nginithanda kabi lapha kwa Facebook nalapha kwa TikTok nalapha ku YouTube. Nginithanda ngegama lika Jesu. Umndeni wami ke uyazi ukuthi vele usubingeleliwe. Amen. uNkosikazi nabantwana. Amen. Yakuphatha kanjani le episode le sabanayo eqaleni mhla kade sindawonye sixoxa? Ngikhumbula ukuthi kwaba nokuningi ama comments, there were many. Angazi yahamba kanjani nje? How was the response even from your side? Oh, the very first episode ngingathi Nceku ngayijabulela kakhulu. Ngayijabulela kakhulu ukubona i-reaction, ukubona ama comments, ngoba phela uyazi ukuthi hey asiyona imali ngeke uthandwe ngabantu bonke vele. Baba khona boqhamuka to throw dirt lapha nalapha kuma comment, kodwa nje ngifocus kulama comment positive, kulaba abakhomenta kahle. Ikhona ke kungijabulise ke lokho. So hayi, ngajabula ukuthi khona abantu abasizakala kangangokuthi through layer podcast ngaze ngaxhumana nabazalwane abanye abako London, abanye abaphesheya kwezilwandle kwezindawo. Kwabakhona abazalwane abanye bathi hayi Nceku, sibone lapha kwi-podcast kaBaba Dlamini uThabani ST Media, sase sikulandela ngoba uthe ku TikTok. Sithe masifika kwa TikTok sayithanda into yenzayo, sase sithi hayi ke siyafuna ukuxhumana nalomzalwane. Ingakho ke sesixhumana nabo basebetshala lapha bethi hayi siyaplant, siyazi ubungacelanga mali kodwa nje sithi asisupport umsebenzi kaNkulunkulu. So Nceku, hey uyazi, I was encouraged, I was motivated ukuthi hawu kanti noma khona ama insult kodwa bakhona abantu abayizwayo baze bafake nemali yabo ngingayicelanga. Ngathi praise God. Awu ngajabula kakhulu mfundisi. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Amen. Siphezi. Ngizothanda nje ukuthi sizongena esihlweni sethu mhlawumbe uyidonse kancane imic yakho. Ithi ukusondela ukuze abantwana bethu okanye abazulu bethu lapha emakhaya bakuzwe kahle. Hallelujah. Kumele izwakale kahle. Yes. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Yes, usengenile kumfundisi sesinaye khona la namhlanje egameni lika Jesu Kristu. Mfundisi, khona ivideo oke wa trenda ngayo. Amen. Mangathi ngiyachecka ngathi video yakudala. Yes. Ukhuluma lapha na kule video. Hey, madoda. Hey, my dad. Yes. If we baniki mfundisi iyona yipi? Mfundisi kule video ukhuluma about awuthi nje ngiqale ngivale kancane la. Ukhuluma about masturbation. Yeah, bad. And ekukhulumeni kwakho ngayo and ukhuluma as umuntu oseke wa relate kuyona, not once, not twice, but many times. Wakwahlala wakhikhaya kuyona. Amen. Mfundisi, ngiyazi ukuthi into esuke ikanje izinto ezenzakalayo. Yes. Lezi and kokunye uma suke sikhuluma kanje bakhona abantu ukuthi bayasizakala kuma subject esinokwathinta la. Yes. Inkosi basize lokho kuhambela. So Mfundisi, namhlanje so man of God shadile right, sekukhona umama. Angithanda ukubuyisela kuphi kodwa nje ngiyathanda ukuthi sibe nayo into ukuthi it's either towards the end vezela ukuthi wena uphume kanjani. Kubalekile, it's very important. Yes. But before sizongena ekutheni uphume kanjani, mhlambe ke awusize la Mfundisi ekutheni ukuthi uzuyithole ukuyo like wawungena endlelani. All right. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga ithuba ikhona le video iyatholakala lapha ku TikTok uLuther King or uBrother Luther. Yes, yona ya trenda kakhulu about masturbation. Okay, mfundisi, ukuqala kwami phela uyazi lezi zinto siqala
sikhula ukuganga nje kweingane ukuganga nje manihlangene negenge nje nikhula lapha ebuncaneni ebufaneni siqala ukuganga nje kweingane nanokuthi mhlawumbe uthuke ube exposed ezintweni zabantu abadala ezimkhuba ezenziwa abantu abadala bayazi ke nje mina abaningi i-background yami abangifollowayo ngake ngak-highlighter lokho ongikhuluma ngakho ukuthi ngake ngayithola ngiraypheka or ngidlwenguleka kodwa phela ngithi ukudlwengula kuhlukene khona umuntu odlwengulwe ekhala ememeze engafuni khona umuntu odlwengula futhi enjoya imnandi lento ayenzayo kodwa kube ukuthi uyadlwengula ngoba uyingane and then lo muntu alala naye mdala kuye so ke uyicala ukudlwengula ngake ngadlula ezimene enjalo so vele ngiqambe ngiyahlakanipha nje lapha koma secondary high school hawu vele sengazokhulu sengibona okukhulu so ke lento yo masturbation ke yangena lapho ke ngoba phela ngeke uthola umuntu wesifazane ngaso sonke isikhathi mawumdinga kuloluthu ungamthola nje manje so uyayibona ukuthi ku easy ke ukuthi uvele uyisize wena ngani ke ngesandla sakho angithi kuhamba ke nceke yenkosi bese ngiyasindiswa ngo2004 ngamukela uJesu ngisindiswa nje khumbula phela kune background nami la ngisuke khona ukukhula kwami izinto ezenzakalile emnganeni bami nazo lezo zinto iseyipast zisambe zingaffecte noma senginjani sengisindisiwe sambe kodwa zivuke zingaffect so ke makwenzeka kanjalo ke ngisindiswa kwangathi uyangisiza kuNkulunkulu kwangathi uyangisiza kwangathi ngiyayeka kwaba khona isikhathi la engiwa khona ngibuyele emantombazaneni angithi siwasiphakathi phela einkonzweni uyazi ukuwa okuyingozi lokhu kuwa uphakathi ungcono umuntu owa ahlale ekhaya ngoba uyabonakala uwile akasezi nasenkonzweni kodwa most yethu siwasiphakathi kulezi insuku ngangigundwane ke lesonto impela mina mfundisi igundwane lesonto impela ngoba ngathi mangisindiswa ngathola ukuthi laba bashumayelayo phambili esithi obhuti ingceke indala esibukela kuzo ziyashumayela ziyaweshipa zilala namantombazane futhi khona la hawu ngafike nami ngafitha khakha kulomkhuba abo hawu kanti kuphilwa kanje vele nasensindisweni awu kanti lifestyle ngangena ke shiqe lapho ke so ngangingagcinike ngaleyo ndlela sengilala kuphela yayigcine lento isiyenza ukuthi uma ngizwe ukuthi ngikhumbula umuntu wesifazane kodwa akekho eduzane kube lula kukhona internet angithi khona yonke into ngivele ngene lapha ngiyobona osisi abadlalisa izinqe hawu imizwa imengeenyawo bese kubanjalo yimi lo yanesandla sami uma uyiqala ke lento mfundisi uzwe ngathi uya embarrasseka ngathi content ebukayo kuwe uzwa uba namahloni uphatheke kabi uzuze enyanya ngayiqala kanjalo ka ngiyiqalanga nje sengi addicted ngoba awiqala ube addicted uyiqala nje kancane so ngangiyenza nje mhlawumbe iphela inyanga ngingayenzanga angithi uyabona vele ngiyikholwe lingaphile ebungcweleni vele ithuba malivelile kukhona usisi lapha engathi naye isimila sibalansile vele sithuka sesibuye embhedeni so ke awubike nenhlahla yokuthola osisi abanjalo all the time kuba nesikhathi sendlala mabe ngekho ke so uyosizwa isonke isandla so ngayithoka sengiyenza lento ngagcina ke sengi addicted ngoba into iqala ungekho addicted ugcine kuyo usunjani addicted uyazi phela amantombazana kwesinye isikhathi afuna ukuncengwa angithi uyabona kwesinye isikhathi afuna ukuncengwa njani izinto zawo manje uvela ubone kulula ukuthi uyisize ngani ngesandla awunasi isandla eduzane so ngangiyenza and ngeke ngikufihle ke nceko imnandi phela lento okuthiwa i-masturbation lento nje okuthiwa indlwabe imnandi mina nje ku-experience yami kunesikhathi lapho yayisimnandi khona ukudlula umuntu wesifazane engase ngizwe ukuthi hey yazi lento imnandi idlula umuntu wesifazane so ngayenza ngagcina ngi-addicted ngacishe ngafake ngibulawa i-masturbation ubungozi bayo sesingene ebungozini ke manje nceko ukuthi yenzani kumuntu spiritual yona i-masturbation ngoba it's not ukuthi into nje okuyijabulisa iphele lapho inobungozi mhlambe before ngingene ekuhlaseleni kwami ngicishe ngifa ake sibhese ngezwi likaNkuluNkulu
ngoba umunye olalele lapha uyabazi phela oJudge Judy bagcwele yonke indawo uzothi uJudge Judy akuvulwa ngishiswe bakhuluma nje kuphela kune ncwadi kaGenesis chapter 38 uverse 8 to 10 ngiyayithande ukuyenza ireference lencwadi all right ake sifunde Genesis chapter 38 verse 8 to 10 uverse 8 ufundeka kanje. Then Judah said to Onan, go into your brother's or go to your brother's wife and perform the duty of a brother-in-law to her. All right. U-Oneni ke wayenobhuti wakhe siyakhumbula ubhuti wakhe la wayeseshonile ngifuna silande nje so ubhuti wakhe mayishona ushona ke ayikho indodana uyabona he don't have a son ubhuti wakhe mayishona then kusala u-Onan nangokuJuda usetshela u-Onan hamba ungene umfazi kamfweni. All right asiqhubeke ke and raise up offspring for your brother umtholele indodana leyo ngane mayezala shuthi u-Oneni ayizukuba eyakhe kodwa kuzoba ingane kabhuti wakhe ongasekho emhlabeni. All right ngicela uyabamba verse 9 but Onan knew that the offspring would not be his. Wayazi u-Onan noma ngayizala lengane biological kodwa ngokomthetho kuzobe kungayona kabani eyakhe kobe kungekabhuti wakhe ongasekho emhlabeni. All right so whenever he went into his brother's wife he would waste the semen on the ground. So u-Onan wayethi njalo mayeleleke nomfazi kabhuti wakhe wayengasekho kwakuthi mase kufuneka produce iseed a release isperm achamele kephi phansi. That is wasting of what of the seed the wasting of what the sperm ngoba the sperm carries life. Ayinto uyabona ilapho ke ngifuna siyibambe khona. Okay ake siqedeke ngoba uJudge Judy nabo balalele njengamanje. Okay so as not to give offspring to his brother verse 10. Okay and what he did was wicked. Isenzo sakhe sasingcolile sasikhohlwakele sasi evil sasi wicked. Okay was wicked in the sight of the Lord and he put him to death. Ngalokho ke uNkulunkulu wambhubhisa wambulala u-Onan. Azothi ka theology yena ngilalele njengamanje hayi akabulawanga wayengamasturbate u-Onan yini wena manje uyilinke le verse nemasturbation kuna something similar la ekhona masturbate angithi wenzani uyarelease amasperm uyarelease up on the ground omunye you are release up ethawuleni omunye party corner we are waste. So no Onan la kwase ukuthi mase kufuneka release enze njani achithe phansi. So ukumasturbate ke we are wasting the seed umosha imbewu umosha amasperm wanika uNkulunkulu ngoba adalela ukuthi mayephuma nje kufuneka angene kuyiportal umuntu onjani wesifazane adalelwe lokho. So lesikhathi umasturbate uyithokozisa wena mase urelease uya waste uchithe laphi phansi. Wabulawa ku-Onan shuthi u-Onan wenza izono ezimbili isono sokuthi one angenzi lokho ayekuthunyiwe ukuthi mistisa umfazi kamfweni abe jealous ukuthi lengane ayizukubelonga kuyena. Isono sokuqala afela sona. Isono sesibili wa waste iseed and lento uNkulunkulu yamcasula ebona u-Onan waste in amasperms ewachithe laphi phansi wase wambulala. So the masturbation iyabulala. It is true. Ngacishe ngafa mina ihlandla ezimbili. Okokuqala nceku kwenzeka kanje. Besihambile ke iminyaka lapho vele ngimasturbate ngangikholwa elaliwa livuka mina liwa livuka khange ngiyofasta ngikholwe mhlawumbe 7 months ngiphila ubungcwele ukuphinde kusuke lokho bu sengiwile. Okay maybe mhlawumbe ukuphazamisa lapho like bosu struggle ngayo for how long? Hey as far as I can remember ngophela ngangiqale lento ngithi ngangise secondary high mhlawumbe ngangenzo grade 7 okungathi standard 5 ngiqala nje lento and then ayangiqhuba lento yangiphusha ngoba ngangiphusha ngiyeke until ngibe delivered total kwi masturbation. Ngibe delivered totally ngithi ngonyaka kabanje ka 2010 kuya ku 2011
shuthi nje ngapha mangibuyela kwi background ngise secondary high vele yangihlupha ngise high school vele yangihlupha ngoba high school ngaphuma ngo 2009 unyaka kwa 2010 sengiphumile ke high school ilapha engibe delivered khona from masturbation shuthi uyabona yonke leminyaka ngise high secondary yonke leminyaka vele ngikholwe lihlale lenze njani li masturbate ngoba ngase ngiaddicted. Yes. Like ubuwenza njani ekutheni usizakala uphuma uphinde like yini lebikusiza ekutheni ukwazi ukuphuma? Ngikwazi ukuphuma usho ukuthi njengoba ngangiwa ngivuka ngivuke ngiphinde ngime ngiyeke nakho futhi sengibuyela angithi phela nokuya enkonzweni inceke kuyasiza ayinti siyathandaza sibuye sithatha ama fasting so umuntu ubuye nje aphila ubungcwele athi inkosi ngisize ubuye ahambe nezintaba ayozila ukudla Nkosi ngisize kube naleso sikhathi ngiyashumayela ngiyamenya ematendeni kube ngathi impela hayi these days ubudlelwane bami noNkulunkulu bume kahle manje ngiphila ubungcwele manje ngistraight kuyoqhamuka nje umuntu wesifazane naye onenkanuko uvele uplus no minus vele kuhlangana sengiwile futhi nangu mase ngiwile sengibuyela lapha kwi masturbation kwakuba into eyenzeka nje kanjalo. Asingeneke nakule obusathi uyaintroduce nayo. Diphuke le ukuthi masturbation iyabulala masturbation. Mina ngiqala ukubona idemon face to face. Ngingalele, ngingaphuphi, ngalibona through masturbation. Ngoba masturbation it opens demonic portals. Uyabona ukuthi spirituality siyangena igxile kakhulu masturbation when it comes to opening spiritual portals ukuzwe nje abanye mabe testify athi umuntu walanda isigubhu nani or wayothala wanika into kwathiwa lento makufuneka idla iphakele funeka masturbate a release ama sperms akhe wenza iritual lo muntu so masturbation nama demon izinto nje kuyahambisana it opens demonic portals kugcine ku invite ama spirit anjengo incubus anjengo succubus ama spiritual husband ama spiritual wife aqhamuka kanjalo amanye angena through masturbation angena gcina hlale kwasemaningi so kwenzeka kanje nceke ngelinye ilanga sangiphumile lapha esikoleni nginesikhathi futhi ngingasa masturbate sengiyekile ngoba ngangiwa ngivuka nginesikhathi ngingasta masturbate sengiserious ngoNkulunkulu ngiyashumayela ngiyainvitewa ngiyaseva la ebandleni engangiseva kulo ngiactive kakhulu so nginesikhathi ngingasa masturbate sesingabantu abaphilela ama fasting inkonzo ama fasting inkonzo kwanzeke ngelinye ilanga ngithola umbiko othi umngani wami uyagula kaphathekile kahle nganginomngani omunye ke wayishaya ama chorus ashumayela sizwana nje kakhulu mangisizwe istory kuthiwa evakashile ngale kulamazwe ngaphandle kwase South Africa wabuye segula so kuthiwa unenyanga yonke egula usengene usebuya nasezibhedlela abazalwane sebekhulekile akaphili ngelilanga ke ngithatha ifasting ngivuke nje ngithatha ifasting ngithi namhlanje ngiyovisit umngani wami ngoba sengizwile ukuthi hayi kwembulwa kuyembeso mangifike ekhaya kubo ukuthi hayi akekho usedlulisiwe mayedlulisiwe ngathi udluliselwe komunye ubhuti wakhe oyifamily member kodwa oyisangoma uyayibona ukuthi abantu noma besindisiwe kodwa mhlawumbe mase kufika ama attack sekufika izimo la kuthi umkhuleko usuhlulekile ibandla lizile lazokhuleka lihlulekile ubuye isibhedlela sihlulekile abaye bazalwane bagcine ku test okukholwa kwabo kushake bagcine bengasana ama option sebeyake nasenyangeni sebefuna usizo nasezangomeni so umngani wami ke given ukuthi wayengane ekhaya kubo kunabantu abadala kwaba yifamily kwaba abantu abadala abadecide no asimthathe simise kubhuti wakhe oyisangoma mangifika kuthiwa akekho bangifihlele kube khona ubhuti wakhe omunye kube uyena ongitshelayo ukuthi hayi inkinga la ekhaya ngithi sisindisiwe so nabo bayasaba ukutshena abantu ukuthi usesangomeni okubhutwa la ekhaya ngoba kuzothukeka ivangeli but mawumfuna anginika ama direction hamba so uzomfica ukubhutwa isangoma simbeke khona ngokuthi ihope ayisekho uyabona and yena kana choice abazali abadecide so ngiyeke kuleyo ndawo ngize ngifike mangifika ngempela umuzwe sangoma
kwakuno roundabout 3 egcekeni igodlo ke bathi igodlo kube indlu ke umuzi ke kabhuti wakhona ngingene ngempela ngimfica umngani wami ushayekile uyambona umuntu mayegula nge-TB ukuthi uyaluza iweight ungazi ukuthi ugula nge-TB wayekuleso simo indlela ayishayeke ngayo nami ngishaya uvalo kube ebhlungu ngempela ukumbona kulesi simo ngiphethe nje iBhayibheli ngizothandaza hayi ngibingelele ngithi ngicela ukumkhulekela ngimbeke izandla ke ngikhuleke ukuthi kwathini angazi ngoba ngathuka sengikhulekela ubhuti wakhe lo isangoma sengimbeka izandla naye hey ngezwe le ndoda iqhuma ya unamandla uJesu fire kwasho ukuthi hayi siyakhuleka lapha mbeka izandla naye ngikhuleke so mase ngiphuma sengibashiya angithi kunezigodlo ngithi ngiyabopha ke yonke imimoya engazama ukuntshontsha umngani wami ngokwe understanding yami umngani wami usindisiwe sisindisiwe so asidibani nenyanga nani nezangoma kuyenzeka abazalwane ngenxa yokulekho ukukholwa izinto mase zishaya abanye bethu bahluleke ukubekezela babaleke nami nje ngake ngaya kwenye inyanga ngithi ngizama ukuyothwala abangilandelayo sikhona leso story ngabashele bayasazi yafika yangiroba inyanga ngaya kwenye yangiroba ngagive up ngabona lokuthi inyanga zigebengu ngoba zayidumile zitrend so nami yake yangishaya isimo yangishaya impilo ngaze ngacabanga inyanga so ke angibajaji nalabo sebebuya khona kodwa njengabantwana bakaNkuluNkulu abasindisiwe asivumelekile ukwenza so nganginaleyo nto so ngakhuleka ngithi ngiyabhind imoya ngiyakhuleka khona ufuna ukukubuza Nciko Bengifuna ukuthi ngelila ngoba lizoshare leso story. Hayi ngiyobuya ngizobasherele Uzothi ukwazi ukuyothwa. Sikhona ikhona leyo testimony yami abangilandelayo ku Facebook na TikTok. Ikhona leyo ngiyobuya ngizoshare. Ngithi ngiyothwala ngirojwa izinyanga ezimbili ezidumile ezitrendayo la ku social media zingirobha imali. Ngabona ayikho lento angibuyele kuJesu. Kudala ngikudla Nciko. So ngimkhulekele ke lo bhuti ke ngiphume ngibhayinde imoya ngibhayinde ngoba nganginefiya ukuthi umngani wami maye ngafa afele ngaphansi kwalesimo ngokwenkolo yethu ngokwensindiso ngikholelwa ukuthi akasayi Kristu. So ngangibhayinde ukuthi inkosi menzele umusa angafi njengoba ebekwesangomeni angashoneli engaphansi kwalesimo. Ngikutshela ukuthi Nciko ngase nginesikhathi ngingasamasturbate. Into kuyakulandela into ijwayele nje kade uyenza iyakulandela mangifika la ngangihlala khona kwaku one room nje oselokishini ngirent one room kunewindi ngapha ngemuva umbhedo wami uncikela eduze kwewindi ngifike isikhathi abo 5 ntambama ngo7 angazi kwenzakalani ngoba angibukanga pornography akho umuntu wesifazane mhlambe owayesex wayengagqokile kahle ngambuka mhlambe kwavuka imizwa ngavele ngafikelwa inkanuko nje engayazi iqhamuka inkanuko ngabatshwa washisa umzimba kwavuka into ezilele ngathi hey kwenzakaleni ngathi bathe ngiyaziba washisa umzimba isikhathi ke sekungo7 ntambama kade ngiyokhuleka that day hayi ngagcina Nciko hayi ngathatha ifoni yami hayi ngapheja lapha ngaya kuma website ke phone hawu zazivela izinqa ba engakanani izinqa zayivela lapha hawu ngangidonsa isandla sami Nciko ngabe ngiyisiza fast ngitshela ukuthi ngathi ngiqeda nje ukurelease bengiyokhulekela umuntu njalo that day 7 wakho ntambama ngiqeda nje ukurelease ngezwe kukhala amakati ewindini ayithi umbhedo uncike la odongweni kunewindi la elikhulu ngezwe kukhala amakati ngendlela engajwayelekile mangivula ikhethini ngiyabona nanka amakati but la makati Nceka engajwayelekile amakhulu mhlawumbe usazwayo ngoba ngangisewindini ngimile ngime futhi phezu kwebed mhlawumbe usazwayo singasho mhlawumbe kwakuyinto engaka angikwazi ukulinganisa ama-inch ukuthi amabili amakati abrown mawabuka brown uyayibona ileopard ngathi ingwe anama-sport aney'ndlebe ezicijile ezingajwayelekile amadlebe akhona awajwayelekile amadlebe amehlo asikrima angibuka amazinyo la ngabo yilwane leza kona amakati ngithe ngisashokekile Nceko ngisabheke lo mhlolo ukuthi hey ngiyafake namhlanje
mhlambe lento izogquma ingibambe inki kusho ukuthi iwindi livaliwe sekuqala ubamnyama vele o7 kodwa kusehloko yabo ngithe ngisabheke lawo makati ngisashokhekile ukuthi nje biza igama lika Jesu ngithi ngegama lika Jesu khona lapho uyacabanga izandla zisemanzi angasuli kusagcwele amaspam vela lamakati afika vele ngisesonweni uyacabanga ukuthi if lawo makati amanage ukufika kimi uyabona ngangizofa ngesogweni kwakobe kuphelile nje ngami kanjalo futhi mabe ngifica ngifile babe ufica izandla igcwele amaspams bamangale nabantu ukuthi hawo umgcotshwa kanti ufehlobo luni kwenzakaleni uyabona ihlazo elinjalo sathana efuna ukungifaka kulo ngithi ngegama lika Jesu mangithi ngegama lika Jesu asukise okwenhlamvu lamakati nceko okwenhlamvu mangithi asukise okwenhlamvu asuka ngespeed esingajwayelekile la ewindini ngangawabona futhi aphelelepi kwavele kwathi mangibiza igama lika Jesu ngangawabona ukuthi amakati abaleke aphelelepi kwaba ukuthi ngasinda kanjalo uyazi kwakhona into ethi kimi ayithi lo mfo ebengithi ubegula ubekhala ngokuthi uyakwetshwa bathe ebusuku kunesikhathi la ekwetsha khona akhala bonge akwetsha kwaba nento ethi kimi ilwanyane lezi lamadimoni iwona atormenta iwona setshezwe ngawo lo yamfo lamadimoni so ke njengoba shuthi uyokhuleka uwanyakazisile uwasukele and manje futhi eze at the right time angithi usesonweni wena awubonga uNkulunkulu wena uyokhuleka uyafika endlini uyamasturbate uyayithola so vele uvuleka iportal uwanika amandla ukuthi awak-attack ngoba awukwazi ukuthi mawukadulwa namadimoni uconduct deliverance uyolwa usempini bese uyabuya ubhabhala lesonweni they will react azofight back so ke ngabona ukuthi yo ngisindiswe uNkulunkulu nalapho shothi uNkulunkulu akavumanga ngaphila kwakuyi incident yokuqala ke ngibona amadimoni ikhona esibili ikhona enye esibili that was the first incident so kule after sokubiza igama lika Jesu then they disappeared angaphinda vela amphindanga futhi ngawabona amphindanga ngawabona ngalelo langa ngagcina angiphindanga nje ngahlangana nawo or ngawabona kwaphela nje ngalo lelo langa kwawi incident yokuqala uma senasi isikhathi ikhona esibili incident asingeke yes la okwesibili ke sithi njalo imasturbation iyabulala wena olalela ekhaya engabubuka ku TV engabubuka efonini iyabulala and it opens a demonic portal invite imoya emibi amademoni yes so incident yesibili ngibone demoni with naked eyes ngumuntu okhonza ukufasta futhi ngaleso sikhathi ngalonyaka nakhona futhi senginesikhathi ngingasa-masturbate ngoba it's a bad habit sengiyekile ngisetshenziswa kwelinye ibandla ngidedicated ngenza yonke into so nje ngi-right noNkulunkulu ngiphila ubungcwele kwathi ngelinye iviki ngangena ku-fasting ngangithi ngi-attempta ukuthatha nje fasting mhlawumbe engathatha inyanga yonke kodwa ngithi nje ngizobona uNkulunkulu la engifikisa khona yes all right ngangena ku fasting ngayithatha ke leyo fasting ngoba ngangijwayele ukufasta kahle ngangikade ngizama ukufasta nje mhlawumbe ke ngithatha u40 days kodwa kungenzeki ngase ngizama izikhathi eziningi ikhona nje enye testimony abayaziyo ku platform yami kwa TikTok ngake ngathi ngithatha u40 days waphenduka one day ngehla sengibaleka entabeni ngehle ebusuku enye soyixoxa ngelila but lo 40 days lo engikhuluma ngawo enye futhi incident ngithi ngizama ukuthatha u40 days ziningi izikhathi inceke ehlukahlukene ziningi so kule ngithi ngithatha u40 days ngiyangena ngangihlala ngedwa ngiqashile futhi vele ngase ngiphumile nasesikoleni sengiphume kudala yes so ngithi ngiyangena ngithi ngafasta u1 week ngihlezi ngedwa mangithi 1 week inceke angiphuza amanzi angidli ukudla futhi angenzi le fasting ukuthi ngene ekseni ngiyabreaka ntambama cha i-fasting nje yayi ongoing so ngamamazi kwaba u5 days ngingedwa endlini ngilala ngivuka ngingadli
ngingaphuzi amanzi 5 days waphela lala ngivuka ngingadli ngaphuzi amanzi ngabreak waphela u5 days kuthe mangizoqala iviki lesibili kunoma imngani wami ke sasithandaza naye kakhulu wafika wangiapproach emngani wami sinomthandazo esiuhlelile nabazalwane siyofasta siyocampa sisodwa komunye umuzi sinabazalwane nje abambalwa bengikuzwe uthi ngikhulekise kuyifasting so I thought ukuthi yoba vele wena ukuyifasting why ungasijoin sale sesiqhubeka sonke so omunye u2 weeks ngawuqedela nalabo bazalwane kulo 2 weeks ikolandelayo ngase ngiphuza amanzi ngiphuza into eziphuzwayo ukuthi ungaphelelwa amandla ngiphuza ijuice kodwa nje ngingakudla ukudla so ifasting yami yagcina ke u15 days so ke yenzeka uNkulunkulu wangisiza noma ngingafikanga ku40 days kodwa ngafika ku15 days shothi kuyirecord nje yokufasta that the longest fasting esengake ngayenza without food not eating nginga break ngifast nje 15 days full without food that the longest fasting so ngangisa celebrate lokho ke ngijabulele lokho sengiphumile ke kulo 15 days the day ngaphuma ngakhona is the day engabona idemon face to face ngosi ngingalele not kwi vision ngalibona kanje njengoba sixoxa ngiphuma kuleyo fasting nakhona ngilibona kanjani leli demon sengibuyele endlini la ngihlala khona mangifika la ngihlala khona ayithi during this fasting bes faster kubeba nama vision abayabazalwane ngangakaze ngithole vision ke kuleyo fasting ayikho vision engathi ngayibona but abanye abazalwane babeba nama vision concerning me kube ne prophet uNkulunkulu ayizisho concerning me mina ngangabonanga vision yaze yaphela ngabonanga vision mangifika la ngihlala khona the day si breakile ntambama yenzeka futhi lento ntambama I think it was around about 7 futhi same time it was around about 7 nakhona mangilele ngisaphumule qeda nje ukudla ngoba ngangiqeda ukudla qeda nje ukudla ngiqale ngento ethambile no 15 days ngingadli qale ngento ezilula mangiqeda nje ukudla athi ake ngirelax hey babudlamini iyabuya inkanuko yabuya inkanuko uyayibona into ezeka lapha lapha engithi ngahlaselwa inkanuko ngingabukanga phoni ngingabonanga lutho kwabuya same thing yabuya leyo nkanuko the way yayifike ngakhona kuleya incident la shisa igazi ngezwe hayi ngithi umuntu wesifazane la manje ngiphuma ku15 days nceko fasting ngingadli ngimdinga la umuntu wesifazane ngimdinga manje hayi khona kwasho ukuthi ifoni ikhona nceko phela le dawuzu save ama video kunama website uvela ungene nje kuyi website uzoba fica bedana silo sisebenza nje ngangena imloya ngangena khulu kudu kade angisayenzi lento kade ngagcina it's a very stubborn demon i-masturbation it's a very stubborn spirit iyalandelelana angisayenzi lento ngangena ngempela ngakubona lokho engangifuna ukukubona imloya nesandla sami mangirelease nje iqeda ukurelease ayithi iwindi lingapha exactly mangiqeda nje ukurelease kumnyama ke angikhanyisi mangilala mina angithanda ugeza ukhanya yacisha kube mnyama kwakumnyama uyabona endlini kumnyama exactly la kune passage ke manje ngala la engangiqashe khona oba sekuyindawo esibili nayi newindi ngapha kodwa kune passage into esa veranda yabona esa veranda la okay lapho ngabona nceke kungena isithunzi kuna marketing njalo bamba kuna marketing 1 kuleli kamera 2 kumnyama ngicishile ugesi kunezindlu othi mawucisha kube mnyama ngempela kucaca ukuthi ucishile especially makuyindawo ke engasekho lokishini yes so kumnyama kune curtain ngabona kungena isithunzi sangena nje fast futhi and isithunzi sakhona ukungena kwakhona wayengahambi lo muntu wayeza nje kungathi uyafloat emoyeni seza isithunzi but le nto yayinama muscle the way ngabona ngayo isithunzi kwakungathi nje kungena ibouncer lingena ngewindi but I saw a black shadow pure black a black shadow sangena isithunzi saqonda ngqo ngombhedo wawufese nakhona ewindini kodwa ke manje ubheke nga shuthi ngileli ikhanda libuka le
mangilela ikhanda selibuka le akusamile njengakuleya setup yokuqala ukuthi wawuncika odongweni lo unga ikhanda libuka singena isithunzi size kimi yafike lento yangibamba la yangibamba la uyabona lento abathi sleep paralysis kwangathi kwenzeka le nto yangibamba lento ngaba choked mangiba choked ngangakwazi ukuphefumula ave ngizama ukunyakaza kwanganyakazeka ngeza ukuthi lento ingibambile yangibamba angazi maybe 1 minute cause akubanga isikhathi eside maybe 1 minute yangidedela into ngoba kwakungaphumizwi kungenzeki lutho mangidedela futhi angibange ngisabona lutho ngagcina ngokubona ishadow ingena ingibamba kodwa mayisingibambile singidedela angibange ngisabona lutho kwakungasekho lutho that was a demon ke I encountered through masturbation ihlandla sesibili that was the second time so masturbation it truly opens demonic portals so ke umuntu olalele nje osekhaya o masturbator usengozini ukuthi ungadibana namadimoni mawungabonanga futhi physical njengami ezokatheka ungazithola usuno spiritual wife so uphupha kunosisi olala naye zingena kanjalo thuke ke into eyenzayo iya delay cause it delay nasempilweni financially cause ukuthi ustrugglishe noma ngabe ubunayo source of income engenayo zivele ivaleke nje into zakho nawabe unabantu ophila nabo abakusizayo vele kuvaleke nje kuthule phaqa yonke into masturbation iyakwenza lokho udelay futhi nokufika kwi-destiny uNkulunkulu akubekele yona iyakudelay namandla spiritual iyakudrain ayinto uyabona lo 15 days fasting was a lost it became a lost kwaba ihunger strike nje a loss due to masturbation. Ngizothanda ukuthi umfundisi uma sisi lamahlandla lawo kubona lamademoni ngasekho amanye ngifuna ukuthi usize nasekutheni ukuthi uphume kanjani inkosi very important iphuzu libalekile lelo phuzu yes Ncegu njengoba ngichazile nje ukuthi ngangiyeka ngibuyele ayikho into esiza umzalwane nesizikholwa njengokuthandaza njengokuzila ukudla yes futhi abangilalele ungagive up ukuthi hayi mina ngiyafasta ngiyathandaza but I'm still masturbating ungakawugive up for example nje ngidila nabantu I counsel people every day abantu abadala mina ngikhuluma ngisho nanabefundisi ngiyengena umfundisi kwaThaphu wami athi Ncegu ingibambile masturbation ngeze ukhuluma ngayo kwi-platform yakho waphuma kanjani Ncegu ngisize I always tell them the same thing is through fasting and prayer ayikho into enamandla okudlula leyo if you are seeking for deliverance noma ngabe kuyiphi icriteria yempilo mawufuna ideliverance the best deliverance ongayithola ukuthi wena uzila ukudla uzithandazele wena bangajaha abantu ukurelya kuthi kune man of God othize so I should go bese angibeka izandla ngoba abanye ba initiate kanjalo angithi when you go thinking it's a man of God utholti yena ubambekile otshwaleni utholti yena ubufebe bumbambile umfundisi uchithela umkakhe akalala uyabhabhalala uye wena unenkinga yani masturbation uyabuya usuneyinkinga eziningi suthanda utshwala all of a sudden yilo muntu okubeka izandla all of a sudden wena usugijimisa amantombazana ngapha nanga ubumasturbate wena ubungagijimisa amantombazana kodwa uma usubuya kuyothandazelo inkinga say increasekile ziya multiply amademon asevela multiply so the best deliverance is to fast and pray seek God face by yourself umcingo uNkulunkulu usifunele wena yabona ngaphuma nje kanjalo and lento masturbation the funny thing about it ayinamnyaka mfundisi ngithi mina lapha kuWhatsApp wami ngiyayikhanselisha abefundisi abamasturbatayo khona nje onglalela ekhaya uyamasturbate ngiyayikhanselisha obaba ababanjwe
i-masturbation. Omunye uneyinkinga zomshado omunye ezekimi. Hey yazi Nceko, mina ngiyamasturbate kodwa not by choice. Usho ukuthini? Not by choice. Ngishadile kunonkosikazi. Why you masturbating? Angisamuzwa. Lento yakhe angisayizwa isangijabulisa. Ngi-enjoy mangimasturbate. Mangilele naye nje angisa-enjoy. Suke ngicina icala. So naye akazi secretly ngiyamasturbate. So sengene kwi-pornography sengibona kunabefundisi ababanjiwe leyo nto. Abashumayelayo abahlonishwayo. Kodwa babanjiwe kodwa balida futhi abazalwane but babanjiwe i-masturbation. Ayinandaba ukuthi umngakanani. Futhi ayinandaba ukuthi uthandaza kangakanani. Uzila ukudla ufasta kangakanani. Ayini mina ngangiyisigora sama fasting. Ngangifasta phela mina. Strong. Especially kungakashadi. Ngangifasta kakhulu. Kakhulu. Ngangihlale ngiseyintabeni. Kodwa mayisifikile i-masturbation yayifike ngibambe khona lapho ngibuya kuyo leyo fasting. Kube ukuthi sifikile. Mayisefikile amantombazane njoba ngangibhabhalala ngiwathanda nje. Hawu, sasingibambe isinqe khona lapho. Akunandaba lento uthi wena uyathandaza uyashumayela wazi ivesi iBhayibheli ulikhipha ngale amadimoni mawukhuleka ayaphuma ngoba enye into yileyo eyinto ekhohlisa abazalwane. Akuwena okhipha amadimoni. Umoya ingcwele kaNkuluNkulu uKristu okhipha amadimoni esebenzisa wena uya just a vessel uyisitsha. Mina angikhuleka kuphuma amadimoni kwenzeka izinto kusindiswa izangoma ngifast ngihlala izinsuku ezintabeni ngibuye kodwa idemon le-masturbation maselithi ngila idemon lesinqa le-sex before marriage maselithi ngila ngangibhabhalala khona kunjalo. Baningi nje engabakhila abadlula kimi osisi. Baningi impela inqwaba abadlula lapha kimi. And angikho proud ngalokho ngoba nabo isimilo sasixega kuthola ukuthi nama ngiqinile ngintengentenge so sasivele silimazana siwasivuka. Ngangifast ngangithandaza ayingaphuma amadimoni mangithandaza ayephuma bephila abantu betestify. So but nansi into yayingibambile namanje njengoba sikhuluma khona babambekile kuyona lento. Bangifonela, bangiWhatsApp, bangi-inbox, bangimessage ukuthi Nceko waphuma kanjani ngisize nami nginayo lenkinga. Ingibambile. Ngisho befundisa abahloniphekile. So lento ayinandaba ukuthi umngakanani, ubani, uhlonishwa kangakanani. Mayifikile nje ifikile. Shule imodern ukukhalela nje it's a spirit. It's a spirit. Ngoba enye into futhi ngiyayithi kwabanye uma usuthi ufuna ukuyeka i-masturbation kwesikhathi you must first identify what triggers you to masturbate. Yini le eyicause? Abanye nje icause yabo angithi izinqe. Abanye nje ingceke ezinye nje zinenkinga yokuthi mazike zabona isinqe ziyasangana. Umuntu wesifazane nje omi kahle onama hips wayesegqoka lezi zinto engathi ziya expose yabona. Wagqoka mhlawumbe legging yakhe le engabe yojima angithi uvela aphuma ishape aphume yonke into ubusexy bakhe. Ezinye ingceke ke yabo nami lesiyasikhathi ngisamasturbate kwakuba ezinye izinto ezazi ngitriggerisha. Ayini mama ngibuka kuvuka inkanuko ngeke phela ubamba umuntu emgwaqeni ugibele phezu kwakhe i-rape le usuyadlwengula phela kodwa umdlwengilanga ngenhliziyo usumdlwengilile umqedile ayintuthu uJesu wambuka nje wahala waba nenkanuko usulalile naye baningi nje nami engabaqeda umqede ngokumbuka usumqedile. So ezinye izinto lezi ezayitriggerisha ukuthi ngicine ngenze njani ngimasturbate ngibone lezi zinqake zalosiso omuhleke osex ngizibone emini ebusuku ke mase ngiyolala sengiyobuyisa lezi yazinqake ngizibeke lapha mkwami kuthi nasi lesithombe chawu ngimtholile ungowami lo hawu ziyaduma. So you must first identify yini ekutriggerisha ukuthi ugcine umasturbate. Mase uyidentifyile leyo nto avoid. Abanye izinqa nje ko TikTok labo sisabathwe ekhaya hambe bedanasi. Mawuzazi vele unenkinga ezinqa dlula skip amavideo kanjalo ngoba wathatha iminute nje wabuka vele izogijima lento yengqondweni. Mayisisengqondweni izovusana imizwa. Mayisivusa imizwa uzomthatha lo sisi odunisayo ngoba mhlawumbe udunusa nje uphesheya. Umthathaphi umazelaphi vele ugcina uyisiza ngesandla ngoba ngeke umnuke lo sisi
izinto ezitriggerisha masturbation funeka uqala usport ukuthi yini abanye ufuna ukuyeka ukumasturbate kodwa ubhizi ubuka imusic video la yo hip hop yo R&B lapha kuhanjwa ngezinqa bayadanasa labantu basakaza izinqa yonke indawo kodwa uthi ufuna ukuyeka ukumasturbate kodwa uthanda le music uhlala usuku lonke abuke le music yini uzophuma kanjani ke kumasturbation ngeke aphume ndesinye sezizathu uthi mhlawumbe uthanda uhlezi ukwi-presence yabantu besifazane exactly nanokuhleli futhi uyisurrounde la ukhona nje wena uya-avoid awutholakali isikhathi esiningi uhlezi namanye amadoda ngona uyindoda umuntu wesilisa iba nabanye abantu besilisa uhlezi nje uyisurroundile usingile unjalo uyazazi usingile awuganiwe awushadiwe awushadelwe usingile kodwa uclose kakhulu kubantu besifazana umngani wabo uhlezi uyisurround vele uzogcina ubhabhalala ulala nabo mawungalalanga nabo vele uzogcina ubamajini ebusuku ubamajina usulala nabo baningi nje asebebaqedile ngayo lento ye-masturbation iya-draina spiritually it opens demonic portals amanye ungangawabona njengami engawabona ngosi but nje ebusuku suzophupha kuleli nabantu besifazane umuntu wesifazane uyamasturbate ngoba bayazenza amafruit nje nama-veg asavelela okukumba basenkingeni bayazenza ebusuku the next thing usephuphela le nendoda ethize ile anti-masturbation evulela those demonic portals ukuthi ingene le moya bese ivala yonke into and I think elinye iphutha esinoku like akungikhulume ngami ngangitshela ukuthi ukumasturbate into eyenziwa abantu besilisa kuphela hayi wonke umuntu nabesifazane discover recently ukuthi ayibona nabesifazane ba-masturbate exactly honestly bengayazi babambeki ayithi lapha kufona befundisi nosisi bakhona nceko bayafona la befuna i-advice befuna imkhuleko behlambuluka bayimfundisi isikhulekisi baningi babambekile abazalwana abasindisiwe baningi abanye bavutha bhe la ku social media bahlonishwa kodwa lisababambile leli demon and lento inomkhubo ukuthi ikuvakashela usuwedwa yebo kanti uvutha ubusisa abantu badala masuhlili ke wedwa ke internet yebo it comes back yebo and futhi mawusu ubambe kahle usu addicted awuyithola ipeace ungayenza ngeke ulala kufiki nobuthongo ulaliswa kwengane mawusuyenzile uvela ukhathale ucobeke ulale kwehla ubuthongo uzuvuke late futhi uphaphame late sifana nephilisi kwabanye addiction yes so addiction i-addiction indlela esuke sikugroupa ngayo ukuthi ayikho into osungayenza i-addiction ngaphandle kwayo uzulala nje kahle uzuze zo free ngathi ungaqala ngayo kunjalo nje before anything else kunjalo usuku before anything nje uyabona futhi mawusu addicted ufana nomuntu obhema ugwayi yabo umuntu obhema ugwayi mayisefuna ugwayi nomuntu ko masturbatayo o addicted kulento ye-masturbation akunandaba ukuthi usedolobheni mhlawumbe usemall useyitolo angaya ngisho etoilet kuma public toilet ungacanda wena uyoyi-release yochama kanti cha usebona izinqe lapha epark wasangana wacabanga i-masturbate sekuthi manje ngenze manje agijima uyofuna itoilet lapha useyoyi-release akhe sewulala naloya sisi kambonile ngaphandle kolwazi lwakhe ulala lapha sekungena amadimoni kungena umuntu nje kagwayi mayise addicted nomuntu we-masturbation bayafana same thing daylight ehamba phakathi emoli kuqhamuka umuntu ogqoke sex omuhle oveze zonke impundu ngaphandle hawu yaphakama nje le nto ihamba ngenyawo ufuna i-public toilet la wena ungathi uyochama kanti cha useyokwenza lenkonzo iya addictana lento iba i-addiction yakungena indamanye ama-infections wayo lento ukuthi umuntu wesifazane ugcina ungasamuzwa exactly uze wena ujabule ungasijabulisa wena exactly wesifazane nje aselutho kwena hawu and imshado yayibhidlizi yayichitha kakhulu imshado njengitshela kunabazalwane nobaba abanye abaneyinkinga nje manje emshadweni angimuzi unkosikazi umuntu wesifazane angimuzi ubaba ngoba phela manje thatha ikhukhumbu uyibeke la bese uthatha le ndoda ewumkhwenyana wakhe
le ndoda is no match for ukhukhumba. Ngeke le ndoda imfikise la le khukhumba imfikisa khona. Ngeke le ndoda ikhave zonke indawo igudle zonke izpace la kugudla khona ukhukhumba. Uyayibona idamage ibangakanani. So it causes damage both kwabesifazane nabesilisa. Yenze enkulu idamage masturbation. Yazi ukuthi wangikhumbuza khona umunye umama engeke ngamhosta la. Married woman. Yes. Struggling with masturbation. Baningi babambile Mchotho, baningi. Abanye uzobabona uJudge Judy bazobezenza ngcwele nje la kwi-comment section. Nabi babambile. Ibabambile ndaba base. Ibabambile. Imfihlo phela ngithi kuba imfihlo yakhe umuntu ne-spiritual wife or spiritual husband sakhe ngoba lesikhathi ubusy lapha uthi wena ukhukhumba spiritually this is a being. It's a demonic being. Lesikhathi na ubusy uthi hayi isandla sami spiritually this is a wife, a demonic wife. Uyibona mase manifesta uzoyibona ngoba isivele emaphupheni isiya manifesta ke usuyibona emaphupheni lala nawe isiya manifest. But lesikhathi wena uzenza awubona ngithi amehlo enyama spiritually ulele nedemon. So ke le ndoda edalwe uNkulunkulu ngeke phela uyicompare namandla istrength sedemon ngeke. Into engithinta kakhulu ngaloya mama mhla nginaye la wathi the way akhethe ngakhona akasamuzwa inhlobo umyeni wakhe and usegcina semnyanya ngishengena nje eminyango yabo mayebuya emsebenzini nje uvela asukela ukuthi awusebuyile inkinga ncane you see baxabana engenasidingo baxabana ingekho into baxabanisayo because of this thing ebusuku uthi bekethi makade benza inkonzo nje njengobaba nomama uthi ubuvela xasuke yebo and xasukeni kwakhe uthothi siqedile indoda isilele and mayisilele kuyila ke seyijabulisa yena khona ke angithi uyabona manje ingxaki babudlamini ukuthi njengoba le ndoda isiqedile nje isilele ayifiki la leli demon lakhe elifika khona le masturbation uyadonsa makuyileli demon lakhe udonsa impela isikhathi enjoy manje umuntu lo udalo uNkulunkulu ngeke umcomparison ngeke kusafana kusabalance kahle kahle usenendoda yakhe spiritual okuyiyona emnelisayo ingakho engasayizwa le yasenyameni into enjalo nje nceke into enjalo kuvuleka iminyango yamademoni ngoba uqala masturbate kugcine kungena iadultery iadultery usuhalela wonke umuntu obukayo la estradini Mike waba ngathi uyitype yakho nje phela wonke umuntu unetype yakhe omunye uthanda idudla omunye uthanda izilende makwangathi nje nansi itype yakho usuyamhalela kuthi inkosi yami ngathi ngamfila ngimuzwe naye vele ngeke umfile usuyophephela lapha kuleyanto usuyomthatha umbekela engqondweni bese uyisiza uthi awunangu nguye lo hawu ngamqeda injalo nje lento nceko ingozi ibhidlizile imisi Mangcwele yangitshela nje manje ukuthi towards the end mfundisi ngathi ungayenza a mass prayer yes for abantwana bakaNkulunkulu abanye they are not vocally enough yes bayesaba ukuphumela obaba ngayo lento yes into ukuthi angakhuluma yes so but siyamkhona uNkulunkulu ekuthenini ukuthi when you can help with the mass prayer I know they will reach out yes they will reach out testify they are reaching out Nceko they are reaching out exactly, they are reaching out so ngiyathanda mfundisi ukuthi ngasekugcineni nje ukuthi usenzelele prayer usenzele this mass prayer abantwana baNkulunkulu ababanjwe lo moya isitha sibakhulule kulo leli demoni le demon le masturbation because liyamosha umuntu limoshe emusha liyamosha Nceko yes so mfundisi ngiyathanda ukuthi ngasekugcineni ukwazi ukuthi usikhulekele but before uzosikhulekela mfundisi ngithanda ekuthenini ukuthi umention something some of the affections ayenziwa yizo zona lezi zinto lezi amanye awo uthe like even imali uma usebenza yes idliwe iyo lento ngendlela engayidla ngayo iphele ngendlela ongayiboni Nceko
understand Yes. and ezinye zazo khona wakwathi iyakhanda nanesicwacwa nje ebantwini Iqiniso. iqiniso lelo yes Iza nje namadimoni amaningi manje iletha imoya eminingi ehlukahlukene. kwanawo uphile njengomuntu ongenakho ukuzethemba Self confidence. exactly maybe mhlambe do you have any other affection oyaziyo ukuthi no this one it's also caused by masturbation? Ngingakhuluma nje ngalawa engawabona mina kimi. Yes, ngoba angazi ngeke ngibakhulumela abanye kodwa lawo ma affection nje engawabona kimi ama effects ayo lento mayikubambile addicted iyenza one nje ugcina we lose self confidence njengoba du highlight mawuyindoda nje angisakhulumi ke ngomuntu osindisiwe whether uyakholwa usindisiwe or awukholwa mawuyindoda nje ugcina omunye i-self esteem esaba uku-approach abantu besifazane ugcina asazethembi nje kuthi ngiyindoda enough ubona umuntu wesifazane omuhle uvela ushaya uvala usabe nje i-masturbation ekhonza lokho awusakwazi ukukhuluma ukushela ukucela ubekela usisi udaba lwakho njengendoda ayithi manje vele ikhona into oyithola kalula uyazi hey leyana kufanele ngiyisebenzele kufanele ngimshele kufanele ngimncenge usenokungiphoxa yonke into kanti lento ayingiphoxi vele ngithatha isandla nje siyaduma so into yokuqala self esteem confidence uyayiluza umuntu omasturbate oqala lokho 2 iyak-affecta ke lento mawuyikholwa nje umntwana kaNkulunkulu spiritual your spiritual eyes ayavaleka awube sabona spiritual iyawavala awusaphuphi maphupho awusekho ma visions afikayo nomoya ingcwele ubekhuluma awusalizwa iphimbo lika moya ingcwele nepower ke nje iyakudraina kuukuthi ngoba phela uNkulunkulu unomusa ma ekubekile ekusebenzisa lapho kuleyo crowd asuke kubeke kuyo lesikhathi noma kuthuba umasturbatile kodwa lesikhathi kunabantu okufanele bakhululwe kuphuma imoya ungabona abantu bathandazela izinto zenzeka bekhululwa abakhululwa ngokuthi ingoba kwenza wena noma ngoba wena wenza kahle uNkulunkulu usezwela abantu bakhe so uyakwazi ukukusebenzisa akhulula abantu bakhe kodwa nje normally uba drained namandla yabaleka uba drained spiritually. Mfundisi bakhulekela abantwana bakaNkulunkulu emakhaya leli demoni likwazi ukuthi lihambe yes lihambe and then at the end mfundisi yazi nani siyivala ngokuthi usipha ama details kwabafisa ukuxhumana nawe then bathi nje it is in my spirit nje ngathi ungathandaza bakhulekele emakhaya babanjwe lo moya. Amen. Mhlambe umlalele lapha ekhaya uyabuka njengamanje uhlangana nale video la uhlangana nayo khona mhlambe usebenzisa ifoni yakho ma masturbate uya kuma website eporn mhlambe ubuka osisi abadadlalisa izinqa lapha ko TikTok bese uya masturbate mhlambe ubuka ama reels akwa Facebook umasturbate ngawo ngicela uyibambe ifoni yakho njengoba ngikhuleka uyibambe lo oyisebenzisayo ma masturbate bese uphakamisa izandla zakho lesikhathi uyibambile ifoni yakho ngiyakhuleka njengamanje ngikhulekela wena baba ongcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha bakhulule khulula abantwana bakho kuleli demon elibi le masturbation umoya omubi we-incubus ne-succubus umoya omubi wama spiritual husbands and wife umoya osubhidlize waqhekeza imishado yabo umoya owenza ukuthi bangabe sakwazi ukuthokoza nabayeni babo noma koti babo ngiyakhuleka set them free abanye inkosi abasakuzwa basabona ngisho imbono kuvalekile ama vision abanye bobephi gift ye prophecy abasaboni lutho akusenzeki lutho yonke ithule ngenxa leli demoni abanye bahlupheka njengamanje idemoni selibabambe ngepoverty through masturbation abasaqashwa abasaqasheka imali ayisangeni bebethenjisiwe ama promotion abaseza wasathola lawo ma promotion because of this demon baba
bakhulule ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lithi izwi lakho, if the Son of Man sets you free, he shall be free indeed. Baba, set them free in the mighty name of Jesus Christ. Through these waves, labe lalele khona, ngabe kwi TV, ngabe kwi cell phone, ngabe balalele kephi, set them free. La kufinyelela khona izwi lami njengamanje, set them free, bakhulule ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Amen. Oh, amen. Thank you, Jesus. Usiphe nama details akho mfundisi ukuthi nabantu abafisa ukuthola bakuthola kanjani. Yes, siyambonga kakhulu uNkulunkulu mfundisi ngawe. Mhlambe nje nawe amazwi okugcina before usiphe ama contact akho man of God. Oh, amen. Oh, ngiyabonga ithuba. I-masturbation iyabulala. Ngingayivala nje kanjalo ukuthi i-masturbation iyabulala. I-masturbation, it will open demonic portals. Uma sekuvuleke demonic portals, akusakhathalekile ukuthi iliphi demon elifuna ukungena. Wena you don't choose ukuthi mapha ama demon azongena kuwe. Ngenzeka ustrugglisha nge-masturbation, uzibona usuyi-shelling machine, usushela bonke abantu. Ngenzeka ustrugglisha nge-masturbation, kodwa manje usuzibona usuyaphinga, wenza ufebe, usulala na wonke amadoda akhona wonke, usuvele nje wonke wanike nje. Amademoni angena lesikhathi wena wenze njani? Umasturbate. Ngenzeka ugcina usuthanda utshwala, kungenzeka kungene namademoni e-witchcraft. Kugcine kwenzeka izinto ongayi-understand, ongasayiqondi. Kungenzeka kungene namademoni esatanism, gcina uyiphuphusa olwandle, uyiphuphusa emathuneni, uyiphuphudla izinto ongayi-understand. Ngoba if kuvuleka a demonic portal, noma iliphi demoni, noma imuphi umoya ongcolile o-alert ngaleso sikhathi, uyakwazi ukungena through that portal. Uyithola usunemoya eminingi emibi egcwele kuwe emzimbeni ekwenzisa izinto ongazithandi. I-masturbation ayikho right, iyabulala. Ilokho nje engakusho. Okay, ama details iyatholakala. I-WhatsApp number yami nje ithi 065 874 3816 065 874 3816. That my WhatsApp number. Ngikhona ku TikTok, ngiuLuther King. Ngikhona ku YouTube, ngiuLuther King futhi nakhona -2025 @Luther King -2025 uYouTube lo. Ngikhona ku Facebook, ngiuLuther King futhi nakhona. Alright, ngiyatholakala ke futhi endaweni yase Pretoria CBD next to Beggars Park. Siyakhonzisa ngama Sundays ngo10 inkonzo uqala. Sundays ngo10. Uma ufisa ukuhlanganyela nathi, ungawathatha le number engikunike yona noma uyifonele, and then ufike ube lapha eBeggars Park. Once you reach Beggars Park, vele nje uhlale phezu kwefoni khona uzophuma ezokuhlangabeza. Siyabonga ke nakubazalwane abanikelayo, siyabonga yo support. Angikaze ngenze ivideo ngithi ngicela imali, kodwa ngibona abazalwane nje bethi siya support iministry ngezimali zethu, kunikela ngisho abasuka phesheya. Ngiyazibongela ke nawe mawunothando ufisa futhi uthi support the ministry, the gospel esishumayelayo, you are more than welcome. Ungangicontacta kuzo le number esengishile, ungibheke nako lama platform. God bless you. Amen. Mfundisi, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Inkosi mayisibekele wena nje. Siyabonga kakhulu mfundisi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. I-studio ke lesifundisi sizosebenzisa amen, ukuhambisa nomlayezo kaNkulunkulu. Nawe nje sokufisa ukuthi uzosipha ukudla komphefumulo. Jesus is Lord. Now yes, siyabonga kakhulu mfundisi, uNkulunkulu akugcine nje. Bazalwane bami, siyabonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi ngomhla ka 30 August masibonane eKagiso i-address yakho iKagiso Drive and Big Street duze naseLusham Hostel. Sizobe silapho siyomemezela uJesu kuma streets aseKagiso. So ngiyanimema bazalwane nonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, phelelani. And if you wanna also partner with us, if you want to help us, because njengoba siya lapha kule ndawo siyafisa ukuya
nama food parcels siyobonisa uthando kubantwana bakaNkulunkulu kuleya ndawo hayi ngoba nakubeswele no but nje siyobonisa uthando nakulabo aba disadvantaged so ke siyamkhola uNkulunkulu bazalwane masiphelele khona laphana kuleya ndawo siyomemezela uJesu bazalwane bami egameni lika Jesu siyomemezela uJesu kuleya ndawo egameni lika Jesu Kristu so niyamenya ke nonke bazalwane masihlangane khona 30 August we're starting from 10 kuze kuyoba le and then masiqeda khona and then we heading straight to Soweto ngomhla ka 25 October we are starting from 10 ekuseni sobe sizohola lapha ekuthiwa iDlamini multi-purpose sobe silapho bazalwane so ke siyalmema kakhulu this is our upcoming event so be invited bazalwane bami masibonane khona kuzo lezi ndawo ngiyanazi ke nina bazalwane bami baseGauteng thando lwenu liyamangaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha inkosi ke ayinibusise inkosi imgcine inenzele umusa iniphe ukuphila egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga kakhulu bazalwane inkosi mayiniphe njalo umusa wayo sizosebenza la sizosebenza kancane kancane nje bazalwane kuzojoyeleka ikhona imvuselelo iyeza sizobe sikhona lapha kule ndawo lapha eKagiso so siyeza bazalwane bami siyeza kakhulu sizomemezela uJesu kulawo mastrati egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ayibonane ke khona bazalwane bami inkosi inenze kahle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen Oh hey hayi mfundisi i-right ke le ndawo ngoba asinayo ne-pressure yesikhathi lutho i-right yabo nje mawunomlezo njengoba ngisho ngithi i-right ke le ndawo ngifuna le ekushumayela eqala ngama-Sunday ngifanga ngama-Sunday hayi i-right ngempela ayina pressure le ndawo lutho akuze isitshayile awunamlezo singawushumela manje awunamlezo ngoshumela hayi asizame next time awezofaka shumela straight yeah khona bekumele ezoshumela la so yo ubalekile